Ndabasuje nshuti bakunzi bacu mbahaye ikaze. Muze turebere hamwe mu makuru yavuzwe muri weekend turi gusoza ndetse naramutse avugwa mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Uri kumwe nanjye Denise Mbabazi Mpambara. Muri amakuru reka dutangire tubabwira ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yitabiriye ibiganiro bya komisiyo y'umuyoboro w'itumanaho rya internet Broadband Commission mu buryo bw'ikoranabuhanga, aho rero yagarutse ku myaka 15 ishize ibikorwa byo kugeza ku baturage batuye isi yose ikoranabuhanga rya internet byongerewemo imbaraga binyuze muri iyo komisiyo. Ibyo rero ni byatangajwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro, byatangaje ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yitabiriye ibi biganiro byayobowe n'umunyamabanga mukuru w'ihuriro mpuzamahanga ry'ikoranabuhanga mu by'itumanaho ITU ni Doreen Bagdan Martin ku gicamunsi cyo ku itariki ya 6 Nyakanga. Itangazo ryashyizwe ku rukuta rwa X rigaragaza ko Perezida Paul Kagame yitabiriye inama mu buryo bw'ikoranabuhanga hagarukwa ku myaka 15 ishize abantu bose bagezwaho ikoranabuhanga binyuze muri iyi komisiyo. Amafoto yashyizwe hanze hagaragaza ko abari muri Village Urugwiro harimo umuyobozi ushinzwe ishyirwa mu bikorwa rya gahunda mu biro by'umukuru w'igihugu, hari kandi Minisitiri w'ikoranabuhanga na Innovation Ingabire Paula ndetse n'abandi batandukanye. Perezida Paul Kagame afatanya na Carlos Slim kuyobora iyi komisiyo, ndetse mu 2022 inama ngarukamwaka ya Broadband Commission yabereye mu Rwanda. Komisiyo y'umurongo mugari w'itumanaho yashinzwe mu 2010 igamije kuzamura uruhare rw'ikoranabuhanga mu igenamigambi mpuzamahanga ndetse no guteza imbere ikoreshwa ryayo muri buri gihugu. Mu mwaka wa 2015 iyi komisiyo yongeye gutangazwa nka komisiyo y'umurongo mugari igamije iterambere rirambye nyuma y'uko umuryango w'abibumbye wari umaze kwemeza intego zigamije iterambere rirambye. Reka dukomereze ku nkuru y'akababaro mu karere ka Rwamagana aho abantu 12 bakomerekeye mu mpanuka, umwe ahasiga ubuzima. Ibyo kandi byanashimangiwe na polisi y'u Rwanda yatangaje ko impanuka y'imodoka yo mu bwoko bwa Scania yari yabuze feri yaje kugonga izindi modoka zirimo na Coaster itwara abagenzi bituma hakomereka abantu 12 mu gihundi umwe yahise yitaba Imana. Iyi mpanuka yabaye kuri iki cyumweru tariki ya 6 Nyakanga 2025 ibera mu karere ka Rwamagana ahazwi nko mu kabuga ka Musha mu rugabano rw'imirenge ya Musha ndetse na Gahengeri. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda ni SP Emmanuel Kayigi yavuze ko impanuka yatewe no kutaringaniza umuvuduko k'umushoferi wari utwaye imodoka nini yo mu bwoko bwa Scania. SP Kayigi kandi yasabye abatwara imodoka bose kwirinda gukorera ku jisho ndetse no gucunga hari abapolisi cyangwa kamera ubundi bakiruka cyane. Yavuze ko gukumira impanuka bireba buri wese, cyane cyane umuntu wari we wese ukoresha ikinyabiziga. Kuri ubu rero abakomeretse bahise bajyanwa kuvurirwa ku bitaro bya Rwamagana, aho abakomeretse byoroheje bo bavuwe bagahita bataha mu gihe abandi bakitabwaho n'abaganga. Reka dukomereze mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Nyanza hari umugabo ukekwaho kwica umugore we. Umugabo arakekwaho kwica umugore we bapfa amakimbirane ashingiye ku businzi, bikekwa ko umugore yishwe n'inkoni yakubiswe ntajyanwe kwa muganga. Ikinyamakuru Umuseke kivuga ko cyamenye aya makuru mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busasamana mu kagari ka Nyanza mu mudugudu wa Rubona. Umugabo witwa Ahimana Felicien w'imyaka 26 y'amavuko akekwaho kwica umugore bari bamaranye imyaka 8 babana. Bikekwa kandi ko uwo mugabo yakubise umugore we witwa Murebwayire Esther w'imyaka 28 y'amavuko, bari bafitanye abana babiri bimuviramo gupfa. Amakuru kandi avuga ko bari basanzwe bafitanye amakimbirane ashingiye ku businzi bw'umugabo. Nyakwigendera yakubiswe mu ijoro ryo ku itariki ya 3 Nyakanga 2025, ariko amakuru avuga ko nyuma yo gukubitwa atigeze ajyanwa kwa muganga kubera ko bitamenyeshejwe inzego z'ibanze. Abaturanyi be babakijije muri iryo joro ari nabo baje gutanga amakuru. Umunyamabanga nshingwabikorwa murenge wa Busasamana Bizimana Egide avuga ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB batangiye iperereza, naho ukekwaho kwica umugore we afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Busasamana kugira ngo iperereza rikomeze. Uwo mugabo asanzwe akora mu kigo cy'amashuri cya Espanya nk'umukozi wo mu gikoni, naho umurambo wa nyakwigendera wajyanywe kwa muganga ku bitaro bikuru bya Nyanza kugira ngo ukorerwe isuzuma mbere yo gushyingurwa. Tukiri kubivugwa hano mu Rwanda, reka mbabwire ko umunyanigeria JJ Okocha ndetse n'umufaransa Didier Domi bombi
bombi bakiniye ikipe ya Paris Saint-Germain ubu bageze mu Rwanda ku mugoroba kuri iki cyumweru ari ku itariki ya 6 Nyakanga 2025 binyuze mu bufatanye bwa Visit Rwanda ndetse n'ikipe yo mu Bufaransa. Okocha w'imyaka 51 y'amavuko yakiniye Paris Saint-Germain hagati y'umwaka wa 1998 ndetse no mwaka wa 2002 ayitsindira ibitego 12 mu mikino 84 yose, mu gihe Didier Arsène Marcel Domi w'imyaka 47 y'amavuko wari myugariro w'iburyo yakiniye iyi kipe ya Paris Saint-Germain hagati y'igihumbi 1996 n'igihumbi 1998 no hagati y'umwaka wa 2001 ndetse n'umwaka wa 2004. Okocha yageze ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali i Kanombe ku 3:20 hari ku mugoroba. Yari yambaye imyambaro y'ikipe ya Paris Saint-Germain nk'ibisanzwe, ahasanga kandi Domi nawe wari wahageze mbere ye. Ubu rero biteganijwe ko muri iyi minsi bagomba kumara mu Rwanda kugeza ku itariki ya 11 Nyakanga. Aba banyabigwi bazasura ibice bitandukanye birimo n'ibyanya nyaburanga nka pariki y'Ibirunga ndetse n'ingoro ndangamuco z'umuco n'amateka by'u Rwanda. Mu mwaka wa 2019 nibwo urwego rw'igihugu rushinzwe ubukerarugendo RDB rwatangaje ko rwatangiye ubufatanye n'ikipe ya Paris Saint-Germain mu Bufaransa bugamije kureshya abashoramari ndetse no gukomeza kuba icyerekezo kibereye ubukerarugendo. Ni ubufatanye kandi bufasha abakurikirana PSG ndetse n'isi muri rusange kumenya ubwiza bw'u Rwanda, umuco ndetse dushya twaruhangwamo kimwe n'ibicuruzwa bigezweho birukorerwamo bya Made in Rwanda. Ibyo kandi byitezweho kureshya abashoramari bo mu Bufaransa no mu bindi bice by'isi ku buryo babyaza umusaruro amahirwe aboneka mu Rwanda binyuze mu bufatanye na Paris Saint-Germain. Abakinnyi b'iyi kipe ndetse n'ibindi byamamare mpuzamahanga basura u Rwanda bakabona ibyiza bitatse igihugu cy'imisozi igihumbi, uhereye ku bijyanye n'ubugeni, umuco, siporo, muzika, ubukerarugendo ndetse n'ibindi. 1000 Hills and 1000 Opportunities. Muri Mata uyu mwaka nibwo amasezerano y'ubufatanye yarasanzwe hagati ya Visit Rwanda na Paris Saint-Germain yavuguruwe kugeza mu mwaka wa 2028 nyuma y'uko impande zombi zishimiye umusaruro wayo. Paris Saint-Germain yamamaza Visit Rwanda ku kibuga cyayo ndetse ikambara imyambaro yanditseho Visit Rwanda mu gihe iri mu myitozo. Mu gikombe cy'isi cy'amakipe kiri kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Paris Saint-Germain izahura na Real Madrid muri kimwe cya kabiri ku wa gatatu yambara Visit Rwanda ku kuboko. Tukivuga ku birebana n'u Rwanda ariko biri kuvugwa hanze yarwo nuko ubuhanzi Meddy yataramiye abitaramiye Rwanda Convention USA mu masengesho yo gusabira igihugu. Ni umuhanzi Ngabo Medard Jobert wamamaye cyane nka Meddy yataramanye n'abanyarwanda n'inshuti zabo bateraniye mu gitaramo cy'amasengesho cyo gusoza igikorwa cya Rwanda Convention USA cyabereye i Dallas muri leta ya Texas muri Amerika. N'amasengesho yabaye kuri iki cyumweru yafunguwe n'itsinda ryo kuramya no guhimbaza ryaririmbye ibihangano bitandukanye byafashije benshi kwinjira mu mwuka wo kwegerana n'Imana. Meddy warutegerejwe na benshi yageze ku rubyiniro agaragaza ko yishimiye kuba ari kuririmbira Imana muri iki gihe, avuga ko rwari urugendo rurerure kuri we. Ati ndishimye kuba ndi hano uyu munsi n'iby'icyubahiro, rwari urugendo rurerure kuri njye mu buzima bwanjye kubaza inkuru yanjye. Ntabwo bisanzwe kuba ngiye kuvuga izina rya Yesu mu ruhame. Imana ishimwe. Niba uzi indirimbo uririmbane nanjye uyu ni umwanya wo kuramya, mureke tugendane. Yanashimiye kandi Apotre Dr Paul Gitwaza washinze Zion Temple, avuga ko ariho ibintu byose byerekeye umuhamagaro we byatangiriye. Yahise kandi yanzika n'indirimbo zitandukanye zirimo Ntacyo Nzaba, Holy Spirit niyo ndirimbo ndetse n'izindi zagiye zimenyekana mu bihe byo kuramya, Sinzava Huri ya Kingdom of God Ministry ndetse n'izindi. Uyu muhanzi yasoje ashishikariza urubyiruko rwari rwitabiriye kutazibagirwa Imana mu byo rukora byose. Nyuma yo kuririmba, Apotre Dr Paul Gitwaza niwe wafashe umwanya abwiriza abari bitabiriye ayo masengesho. Twambutse twavuye mu Rwanda ariko noneho reka tujye mu burengerazuba bw'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Impaka zatumye umusirikare wa Kongo arasumwe mu bayobozi. Ni Uvira, umusirikare ufite ipeti rya kapiteni yarashe umukozi ushinzwe itumanaho wa Jean-Jacques Purusi wa guverineri wa Kivu y'Amajyepfo wahunze Bukavu akajya mu mujyi wa Uvira. Amafoto agaragaza
Lungele Mbiso aryamye hasi yarashwe mu gatuza. Ibinyamakuru bitandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byemeza ko icyo gikorwa cyabaye kwa gatandatu mu masaha ya saa 9 z'umugoroba muri Uvira ahitwa Tupendane. Umusirikare amaze kurasa uriya mukozi wa Guverineri Purusi nawe ngo abaturage barihoreye baramwica. Lungele Mbiso niwe warukuriye urwego rushinzwe itumanaho rwa Guverineri Jean-Jacques Purusi ucyemerwa n'ubutegetsi bwa Kongo. Ntabwo hamenyekanye icyavuye ku mpaka zateye umusirikare kurasa uriya muyobozi. Icyakora amakuru avuga ko hatangiye iperereza. Kuva umujyi wa Bukavu wafatwa na AFC M23, ubutegetsi bw'intara ya Kivu y'Amajyepfo bwihindiye muri Uvira ndetse n'abasirikare benshi n'abapolisi. Amakuru avuga ko uyu mujyi muto ushobora kuba urimo abasirikare benshi bahunze umujyi wa Goma n'abahunze Bukavu. Niko gace kandi gakomeye muri Kivu y'Amajyepfo inyeshyamba za AFC M23 kugeza n'ubu zitarafata. Tukivuga ibiri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, reka mbabwire ko M23 AFC yinjije 350 bazayifasha kubona abayoboke. Mu gihe hakomeza gututumba umwuka w'intambara, ihuriro Alliance Fleuve Congo ryinjije abagera kuri 350 bagiye kuba abacengeza amatwara baryo mu kurishakira abayoboke. Gusoza amahugurwa kuri aba bantu byabereye muri teritwari ya Rucuru ahitwa Kanombe, ahari ukuriye umutwe wa M23 General Sultan Makenga n'umuhuzabikorwa w'ihuriro AFC M23 ni Corneille Nangaa. Iki gikorwa cyabaye kwa gatandatu hari tariki ya 5 Nyakanga umwaka 2025, aho Corneille Nangaa ndetse na General Sultan Makenga bongeye kugaragaza ko guhangana n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi bikiri ku murongo wa mbere. Corneille Nangaa yavuze ko mw'izina ry'ihuriro AFC M23 ndetse n'abagenzi be bari kumwe abasoje amahugurwa batakiri ku rwego rwo kwitwa abanyeshuri, ahubwo babaye abagiye gucengeza amatwara no gushaka abayoboke ba AFC M23. General Makenga yavuze ko kugira ngo babohore igihugu n'abaturage bisaba imbaraga, bityo abasaba ko buri wese yazana imbaraga ze. Yavuze ko iyo babonye umuntu niyo yaba umwe wiyunga kuri AFC M23 bibashimisha, ko kuba ari benshi basoje bishimishije kurushaho. Ati hari benshi banyuze aha, aba ni icyiciro cya 14 bose bakoze igikwiye twagera Kinshasa. Igihugu cyacu cyangiritse igihe kirekire cyane, cyangijwe n'abayobozi, abaturage barababaye, abavandimwe barahunze, abavandimwe barishwe, abandi ni impunzi mu gihugu cyabo, abandi ni abakene. Niyo mpamvu twafashe umwanzuro wo kukibohora. Yavuze ko bazabohora Kongo, abantu bakabaho neza, akabaho igisirikare cy'abaturage, igihugu kikaba icyo buri wese yifuza. Hagati aho tariki ya 27 Kamena 2025, ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Madame Wagner Kaikwamba n'uw'u Rwanda Ambassadeur Jean-Patrick Olivier Nduhungirehe basinye amasezerano y'amahoro yagizwemo uruhare na Qatar ndetse na Amerika. Aya masezerano bamwe mu banyekongo bagaragaje ko adasobanutse ndetse bavuga ko igihugu cyabo cyatanzwe. Cyakora Perezida Felix Tshisekedi yabahumurije avuga ko nta butunzi bw'igihugu buzatangwa ku buntu, anashimira Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagize uruhare muri aya masezerano. Perezida Paul Kagame nawe yabwiye abanyamakuru kwa gatanu tariki ya 4 Nyakanga 2025 ko Perezida Donald Trump yashishoje kurusha abandi bamubanjirije mu kubona ikibazo cya Kongo cyakemurwa harebwa ikibazo cy'umutekano kwacyo, icya politiki kwacyo n'ubukungu kwacyo. Amasezerano bikigoye kumenya ko azubahirizwa hagendewe ku yandi menshi yayabanjirije, asaba ibihugu by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubahiriza ubusugire bwa buri gihugu. Harimo kandi kureka gushyigikira inyeshyamba zirwanya buri ruhande no kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Amasezerano anarimo gusenya FDLR bigakurikirwa no gukuraho ingamba z'ubwirinzi zafashwe n'u Rwanda kubw'umutekano warwo. Aya masezerano kandi anategura ubufatanye mu bukungu hagati ya Kongo n'u Rwanda n'akarere, aho ibigo bikomeye muri Amerika bizashora imari mu Rwanda no muri Kongo. Hari ibiganiro bibera i Doha, aho ihuriro AFC M23 riri kuganira na leta ya Kongo, bikaba bitaragera ku bwumvikane. Gusa biragoye ukurikije ibivugwa mu itangazamakuru ko leta ya Kongo yashyize imbaraga mu gushaka abacancuro bayifasha kwisubiza ibice M23 AFC igenzura. Ku rundi ruhande naho AFC M23 ikomeza kugaragaza ko nubwo hari ibiganiro n'inzira ya gisirikare, ishyize imbaraga mu gutoza abacengeza amatwara no kwinjiza abasirikare bashya. Hari amakuru menshi akomeje kuvugwa, gusa nayo turakomeza kugenda tuyabagezaho isegonda ku isegonda. Ndakwibutsa ko ugomba gukora subscribe niba utarayikora, ukande naho kunzogera kugira ngo ujye ubona notification uko amakuru aje ako kanya. Wakoze kubana natwe, nitwa Denise Mbabazi Mpambara, naho ubutaha.